mau dong bang, dah mau mbak Kamiko nikahnya curhat dua dengan Junat. Kamiko itu orang mana bang? Orang Langsa ya, Aceh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepada Tanjung Balai, Karimun Hadir, Tanjung Balai. Ya. Waalaikumsalam, Syederalun. Waalaikumsalam. Salam dari Lamno. Tarik je lagu Salam Kak. Nizam. Oh, Moh Nizam. Bukan Ma'e. Moh Nizam. Okey, Ma'e. Tak tahu pergahanan ro Ma'e. Kakak Ma'e you. Dek kakak lah. Kalau kupio bak nyan kah. Dia tak sambung lom. Je. Ba? Ni mau kena rayu tatat. Kan tem tahu ke kenau. Bang. Ya udah. Hai, Langsa. Bangke. Jan. Kemana kau Jan? Hatiku selalu buat Janu. Halo Rahul. Malam jam 8 kita berbicara. Salam dari saya Malaysia. Hai Malaysia. Ayu Kartika. Turi bang. Ayu Kartika. Yang mana itu? Jangan begadang bang. Makin gak mirip SRK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai everybody. Hiban ngobrol live. Ya bang, boleh. Ya boleh bang. Saya Akmal, salam kenal. Waalaikumsalam. Hai Akmal. Bang Rahul, ingat aku nggak? Ingat. Ya, yang selalu menemani malamku ya. Mana konten barunya Amanika Indah? Ada ya, belum upload ya. Kau undang Lun, oke, I love you. Zahrul Kan Dirwan, enggi alahai. Lagu Dro nyanyi 3 jut atau dileh. Malam Johor hadir, hai malam juga buat Johor. Waduh, kopinya lupa nih diminum bung. Iya, Mas Sahrul udah makan belum? Ngonsoinan bang. Ngongon. Okay, Pak Di. Hai nondeng, hai Di. La. Selamat malam bang, malam juga, gabung dong Amanika Indah. Gerhana. Nyanyi dong mas, ya kita nyanyi bentar lagi ya. Asli mana bang? Saya asli Aceh ya. Salam Aceh, COVID-nya gimana? Alhamdulillah sama juga di daerah-daerah lain ya. Bang, malam live gak? Insyaallah live ya. Bang Rahul, tolong bilangin ke di code supaya motong rambut. Ya. Sarukan undang long. Good.
Oh, kay tayo, Salam Aceh. Oi.